UMLA ke Jirang Constituency ubak Sostenes Sotun menta ke sengi ke Arpupra terik Urisau Arhajar Arpoar. Hadin beladap benbu Yumau Nongrim nak benta benkentiu no eka berni had PHC syaka CHC. Haba keren bakilar petai kubor lapan benas sendon bahaka Arpsau terik Unaiwing Arhajar Arpoar. On penkiu kerdan no eka patar khma Administrative Union syaka Civil Subdivision. Laban kedua bakane kamat kadai ke bagi pajba nong snong jong ke tiga thany kila angnut menta la daki bon snem ke ba menta da kajing simkhya ba kajing trish tom jong MLA ba Sostenes Sotun lala ban pen urlong hakane ke kenti ke ba menta nakaliang ka kunhun patarkhma Civil Subdivision Demand Committee lengbau General Secretary ba Isman Lingdo kalapan pau kajing komen hakaba kane kajing trang jong kadong berkathany barok ka wei kalawan urlong no menta ka kenti Kasih ka jingelum bajungi hangde upor ada jingar lang badi MDC ba Peter Dani nanta EXMDC ba William Song gidan ki chairman juga Partner Civil Subdivision Demand Committee di secretary nanta ki member juga Partner Civil Subdivision Demand Committee dikene kasih hakaba Honorable Chief Minister jungi lawan ban play ban penmana ka borihat PHC ban upgrade sa CHC te hagde ka jiya krem bat ka diga jiya perkhat perka habis skor bai Honorable Chief Minister la penmana ka borihat PHC ban penmana ban perki kodan sa ka CHC kadon ka kubor ka ba ngihapan penpau ya ka jing sokman ka bahado ka dakta kamtam nakalen juga kumu local MLA naso berpenpau ya kajing kublai yau Honorable Chief Minister ya kasokar hakaba mai ila penbana ba hak ab sautrik jong benai November ni salet ban inaugurate ya ka Pertama Administrative Unit ban kinki perdan no syaka Civil Subdivision kabade ka long waiting demand jong ki paiba jong ka Western Riboy Hibrokway kene ka isu ka baki pajba kila angno rasilam ba nakuai ke government sa kuai pat lami ki ka inong mikmat na way no ka kuai pat andai hakene ka por bamutan subal berpau di sokmen ya ka burom bat ya ka jing pediang ke jong ka soka kamtam yu Honorable Chief Minister agba ila bu ya ka tarik banlet ban pleno ya ka Partma Administrative Unit ban upgrade syaka Civil Subdivision teke jing kublai kalong lang ya baro ki pajba jangka Western Riboy Brokway kerpang ya ka Demand Committee akan pawi ke jing kublai ki baro ya ka jingesha ko joki bat ya ka jinge trelang bat nginget skam banang neskmat adin bangilayo iki project nang yo eke bangin nang ban penbahas isu na kumta ka konsensi ke jongi disebut kublai sibun nagliang jonga ngasno ban penpau ya kajing dokumen bat ngasno ban penpau ru ya kajing singo kujong asimet ya kaba Chief Minister badan berom jongi hagan ya kasingi ai ya ka tarik hagaban panpena bangin dio no ya ka Civil Subdivision ha patak kama ya kan ya ngasno ban penpau ya kajing dokumen namar ba kajing tawa kajongi nagaliang jong stel boy dorbar kadai kabala kamslem nadu ba i lokal MLA jongi hak tukupor by dirambai ide Chief Minister ngila pensingaw ya kan ya ka jing don kam ban kentiu no ya ka administrative unit syaka Civil Subdivision hap kapor jong ka Sarkar Kongres ngimcer mala ban penorong ya ka wat hadin ba ex MLA jongi badang su dep ba Lambok melingap ibadon ru hakabor hak tukupor jong Sarkar Kongres ngiladu ikajing karmen namar baka Sarkar tukupor kamsia mala banlei ei kabangas ngoben penpau kan gapor ikajing sokmen syak Sarkar kalong ba hakan ka Sarkar MDA hakajing lam jong Chief Minister si Conrad Kesangma rangkat bat i MLA don brom jongi ibadon langhang ne i sa esotun MDC jongi ba birani iba lala ban penurong syah kan kasngi haga bangin sayo ya kan ya ka Civil Subdivision haka arp sautrik nabambar kumala de penamene nagaliang jonga ngasom paujing sokmen ya Sarkar bat ya di officer kamtam ya kinomik mat jongi
bat hangneng idon lang ru XMDC jongi ba William Mensong ibalatip khamba ya kalentiai jong ka jing tawa ka jongi ya ka patak ma subdivision ti kini ki khobor ki banga sngo ban panpau ka ne khobor ba nga ai khublei nga kibukit yang ya ka ne sarkar ka ba ngilayo hakane kasi ya ka jingpan pana bangin sayo no ya ka subdivision hapatak ma hak tik ar saute.